أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Rahmet Allah, bereket Allah şuma serf ayge şuma gösterikin. Mesele kazah muhima tay insun esti akideyin fasıda vonçta temeytir bin nişön meytir fatha mevoni vendiştir fayde içinu şu ohi gösteri mekeri. Bütün kitabın may fıkıde çıta gu temeytir bid şın sade kitap matena ni bütün ulemay ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemu vatu. Temeytir sadaka bidşın sevabi khayri rasancı temeytir dua bikir khayri rasancı temeytir vendiş Kur'an bidit evet rasancı. Hatta o İbn Teymiye muhalif el sünnet cemaat o bukhuz von her çi rasan meyit von tekin vatu vendiş Kur'an ni rasan von asah au ki vendiş Kur'an iz rasan khayri rasan İbn Teymiye bukhuvon ayta şahıs esti vate gösteri imam Huzni hulasa bütün ulemay ehl sünnet vel cemaat ümmeti Resulullah piyori von çıtak temeytir bid rasancı mukafat rasancı en bit tecrübez omoz onayış Şeyh Muhaddin Arabi Kuddesi ruhu vonu ezzah biyani vaş rojike von kota derece merg kota derece merg o kadar az demek ki khoraşya vonu medi tay mahluk ki ana muzur vonu şeklin siyav hücum hitmana ke azoniya ve yum mardım ku şahıs ku nurani veja karşı mukabil aynı hücum ke yinsere an şahıs o kadar iyi nur ze aş parlamış ben vonu ay mereke dür defa kerdi bu kavaş tereyana ze misko amber mava Allah Teala razı bu tkomi ay komi o tkomi von va ay şeytani vaş raz zarar bitu ez sure yasina göster kiri ez sure yasina Yasin ra Allahu Teala o şekil viraşt aynı ze yo insan nurani ze melaket ama defa kardu ay mahluk muzur de ke duri Şahmadin İbn Arabi Kudesi ruhu o şekilde von müdafi meke von meçim ki biya hişyar ona babi mehum meseri sure Yasin olan von mevasadaqa Resulullah fima kal Resulullah doğru vat şu beteçin ikra'u ala mevtakum Yasin Resulullah vat meytun khuser Yasin buoni alim mavun ki itya meyt de manayist mana hakiki ayge merde aynı Yasin buoni Yasin ben yaz ona başka sure ben yazon bu Şeyh Muhaddin Arabi biçimun khuvun meddi انهن روايات توانيو انيا اتياد بتشمون خدو وان مدي عيني ياسين جو شكل كل انا بارلاك هون نوراني بويا واش تريانا وان وا از سورة ياسين الله تعالى ياسين را او شكل ارد ميدو وان مچم كياونيا بابي ما هو مسير ياسين ونان وان ما صدق رسول الله فيما قال ان حديثه her ne kadar ulema-i zahir muhaddisu vas zayıf hadisiz fadail amelon bütün muhaddis von pe amel ben tamam alim el sünnet cemaat von pe amel ben ve işleri ay baradayı mekire ay tekez ve radayı aya voni fatha mevoni vendiş Kur'an mevoni meytir çi medye sadakat yo ümmeti alimun ümmetira şu karşı sadaka niveceğin. Çünkü sarih hadis sahih ist. Yok karşı dua niveceğin. Kedikum va. Vendiş Kur'an edim. Ta ihtilaf est as-sah av öz rasence. İzzeddin bin Abdüsselam sultan alimu. Sultan. Zah pilyo alimi ve Şam dev reis ulema. Muni muhtaç kitab may fıkı Şafii'de
فتوی ویرین ونیز واتینه وندش قرآن رسن میت وفات کرد بعد وفاتی یهون خود وینن ون یا سلطان یا امام تو عن قدواتی اکتبون سه ون ولم الدنیا دواتی لا اکانی ونا خیر وندش قرآن رسن میتی اناد شبهه شک شبهه چینو kitap bunu tabir honund von o meyit vayse doğruya uca zur çinya ce zuro nyu bale ma itad nigo pe şi hüküm keni pe hono ho Resul Allah vat zaf çıkı muhim zehebetin nubuvve peygamberti kadiyava fela nubuvvete ba'di peygamberti mına pe çina illa rü'ye saliha ancak hon go salih sadık o hon المبشرات وبقي المبشرات رواه البخاري يراها الرجل الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له وزن ووبفون حق خود ببين أوهو وزن وباشقا إسو در حق يد ببينو هند وان شبه چينو أيرا وندش قرآن ميت خور بدي صدقة بدي دعاء بكيرنه كلمة توحيد بدي kelime tevhid hote hazar vernun mara omiyo devam kard kitabın mayfık şeriated şirvanid veren nome kitabiz edona agin karkin şirvanid von hote hazare kelime tevhid evet tehlil la ilahe illallah hote hazar kelime tehlil von aya hatta pe ücret bile yenevendeş çıkıdı hatmi Kur'an جو mezhep Şafii, جو el-sünnet cemaati de mezhep Şafii özellikle Hanefiyotiz müteahhirin yin fetva don vendiş Kur'an pe ücretiz ben. Merik nizon Kur'an buğun, ücret ton yoy von mir yo hatem buğun. Ben kesin olarak ben ayı karşı vecin baradayı güç aynı mekve. Çıkıda hac mesela, merik yon eşine hacı, ne neşken şi hacı topalu, sakatu, nivaşu, von enişken şi hac khoriyo vekil gen perodoncu vekil gişun yivera hac gen. Bu öz ibadetu. İbadet hem mali hem bedeni. O yazı yivereşin hac gen. İtyazi yivera işken hatme Kur'an bun. Evet kelime-i tehlil tevhid işken ayz buğunu. Merikik von ana me tecrübeyi von meke. Von mayo mecliste yo genci kuca bev yo khortik İsülvati varkeş kerametu. Ve muvaire tecrübeyi kena. Vonva ya şeyh dadim ha. Ya şeyh dadim ha. Çida. Ha cehennemet veşena. Von kalb khuda hote hazar von kelime la ilahe illallah on tebi müttesim çönü kardebi. Von hol göçleri bikiri anaz tarihid vaka biya. Ana fraziyava. Biçimun khudya. Nigo yani çi hotena ni ho ni ha vinaya von meva az tecrübe en genç erbikir ya Rabbi o hote hazar kul la ilahe illallah muont mehiber ruh an khortke kalb khud von medi cad keşif keramet velin Allah Hazreti Ali Kıdgobun o go keşif keramet inkar bikir her dur cemaat mecbure kelime arbona grovona qigo ay tesir bikero ayna dürşyene vonva ya şeyh elhamdülillah dadi mi khalsiya aynı saniyet mehibe ruh dadi ke von mediva elhamdülillah ya şeyh Allah Teala razı dadi mi khalsiya Allah Teala ilham kalbi ke ayniden da zonayış ki dadiyi a kelime tevhid hote hazar khalsiha. Çünkü zikir Allah faydeyi zaf. La ilahe illallah hem de ayeta. Kur'an-ı Kerim'a faydeyi zaf. Şüphe tediçinu. Tay baraday estvoni la alemul gaybe illallah. Bi Allah çok gayb nizon. Kelimetu hakkın yuradu bihal batilu. Hak kelime yi ana batıl kastken. Maço çenivonu xuver zonu, veli Allah xuver zon, gayb zonu, gayb Allah zon, bir Allah çeni zon. Ama illa men irtada min rasulin, ev min veray hicab, Şablaziz Dabbağ von min veray hicab, von mahsus be evliyen Allah o. Allah don zonayış, kul nizon,
Peygamber Allah. Peygamber Allah, Habib Allah, Hazreti Muhammed Mustafa ve bütün peygamber. Vakti Allah nit zonayış zon, gayreçik zon. Mucize peygamberu maneyi çıtava, Allah don zonayış. Vakti Allah don zonayış, hunci o gayb, ay Allah o. Ay mahlukun o. Allah Teala akıbet Muhammed bişan khir. Selamti aleyhi ve sellem ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.